Khehla kuningi esingakhuluma ngakho baba kuningi engingakusho namhlanje kuningi okwenzakala esizweni ngiye ngithi mina umuntu ongaphandle uyitshela uyayitshela ukuthi kulula ukuba semakhosini kanti inkinga zabantu eziningi zifikela kimi ngingedwa uthola ukuthi ngisiza abantu abamore than 1000 ngisiza abantu abamore than 2000 zonke lezo inkinga lezo suke zihlele emahlombe ami kusuke kuyimina ekumele ukuthi ngiyisothe ngoba bonke labantu basuke bathembele emthini engisebenzisayo so kwenzakalani ke Khehla lapha kunabantu Khehla abathanda ukulandela udumo lomuntu kakhulu akeke ukusiza Khehla ukulandela ungwane ungamazi ungayazi umsebenzi yakhe ungazi ukuthi ungwane usebenza kanjani awuke wenze research before usuke uye kumlapho wendabuko awuqale wenze i-research awuqale ufuna ukuthola ngaye awuqale ufuna ukwazi ngezinto azenzayo ungasuki ugijime kumuntu ungawazi umsebenzi wakhe kunabantu abalandela udumo kunabantu ababona abantu kuma TV badumile kunabantu abagijimela abantu abadumile abavela kuma TV abavela kuma channel what asuka umuntu asuke phansi ngoba naku umuntu udukile wazi ukuthi ugogozi banibani waziwa ukuthi ungumdoctors banibani agijime aye kuyo futhi lo dokotela esikhuluma ngayo udokotela ongafundile awukwazi ukuba udokotela ongafundile awukwazi ukuba udokotela ungenazo iziqu zokuba udokotela ugijime uye kuleyo muntu wena uma ufika kulowo muntu ufika ungalitholi lolusizo ocabanga ukuthi uzofika ulithola ngesikhathi soshayekile ngesikhathi solimele sekuyima ucabanga ukuthi kunabantu abafana nongwane siyalimala kakhulu Khehla ngoba siqinise sidla insalela thina sigcine thina sesingabantu ekumele siphiphe uthola ukuthi umuntu uhambile kusasekudla sesemnandi egijima abantu abaningi uhambile kusasekudla sesemnandi agijima abantu abadumile kusasenemali ngesikhathi imali seyingasekho sekuyimake manje asafuna ukuzwa kobani kongwane uthola ukuthi siyafuna ukumsiza and usizo mhlawumbe uzolithola kodwa ngenxa yokuthi solimele sohambe indawo eziningi enayo imali engenayo imali yasemakhosini uthola ukuthi kwamuthi loyo akasawuthembi understand awukwazi ukusebenza nomuntu osolahle ithemba Khehla awukwazi ukusebenza nomuntu othi suyalahlela usufuna nje ukubona ukuthi kuzowenzeka yini lokho akufuna ukuzama so siyalimala kakhulu Khehla ngoba baningi abantu othola ukuthi beze bafuna usizo lwangempela angisho ukuthi usokuyala ufuna usizo lwangempela kodwa indlela abese reacta ngayo uma esemakhosini uyambona lo muntu ukuthi solimele uyambona umuntu ukuthi ithemba alisekho kuye ugijime wagijimela abantu abarong angakayitholi research ngabo uma esephindela khona abasale bamba ingcingo zakhe uma esephindela khona akasakwazi ukusizakala lo muntu kanti wabalekela abantu ekumele bamsize wagijimela abantu abakuyi level yakhe wayitshela ukuthi mayefika kubuzofika sizakala so siyalimala kakhulu Khehla angifuni ukukhohlisa kuningi okusigilayo emakhosini bakwethu abanye kukhona nje umunye okwangithinta nje insukwini Khehla wangitshela ukuthi uke waya komunye ubaba athi uyomsiza ezinye izinyanga ziyayithatha advantage ngokuhlupheka komuntu abanye balaphi bendabuko bayayithatha advantage ngokuhlupheka kwenu uthola ukuthi inyanga sayizofuna ukulala nomuntu ngenxa ukuthi vele uhluphekile and uthini lo sisi uthi kimi lo sisi wagcine esephoqeleka ukuthi alale esitulweni alale esihlalweni ngenxa yokuthi kuthiwe indlu esizolala kuyo i1 awukwazi ukulala nomlapho wendabuko wakho oze kuyi awukwazi ukulala nodokotela wakho once kwaba khona ukushelana phakathi kwenu nobabili nomlapho wakho nomlali nesiguli sakho ayisekho into ezowenzeka noma ngabe kuthiwa bokade uphatha umuthi ongakanani kodwa once kwaba khona ukushelana phakathi kwenu nobabili ayisekho into esenzoyenza lapho uma ubona indlela enikhuluma ngayo indlela enicommunicate ngayo nomlaphi wakho zama ngoba usukhulile ngicabatha usumdala ngokwanele usuyakwazi ukuyibona indlela ezokuphumelelisa nendlela ezokulimaza umuzwa olimini umuntu akhuluma mayekhuluma uyamuzwa ukuthi lo muntu ukhona ukuphila kulo muntu noma ngizolimala kulo muntu so ke Khehla kuningi sesikubonile sekwenzakalile baningi abantu asebagilekile baningi abantu sebalimele